Ćao svima, danas ćemo da igramo s Alither.io. Moj nick. Ok, krećemo. Pa ne znam, on, kako se dogovori? Kako se dogovori? Sad, igramo malo s Alither.io. Sada ćemo njemu da dođemo do nekog većeg skora. Taj skor će biti oko 200, negdje oko 2-3 hiljade. Da, oko 2-3 hiljade. Oko 2-3 hiljade skor i tako. Samo da imamo da možemo ovog. Ne, ovo je nas prvi zeznuo. Ništa. Probat ćemo opet. Krećemo. Čuti snima se tonski. Da vidimo da nekog zeznemo sad ovde. Juj! Za malo ste vidjeli vi ovo. Joj, čoveče, ovo će biti napeta partija. Drž daljinski. Smijete mi, izvinite ljudi, daljinski jebi ga. No! Opa! Evo ga, zeznuli smo jednog lika, znači, vidjeli ste to sam pričao u prošlom klipu kad smo igrali. Kada smo igrali i tako. Sad, pričao sam o toj taktici pre nekoliko dana. Znači, samo ga cepite ovako, op, i samo izletite ispred njega. Evo sad ja nisam uspeo. Probat ću opet. Znači, mnogo je zeznuto da se ta taktika uradi, još pogotovo ako ste onako manji, ako napadate one veće koji su iskusni. Tada je baš zeznuto da se to uradi. Inače, ja sam imao na telefonu, a to što nisam mogao napraviti nalog na kompu, nešto mi neće. Tako da ja moram na telefonu, izvinite, brate. Sad, Šta hoćeš sad? samo da vam kažem, kako zove, na ovom ovdje našem kanalu će biti samo igrice i neće biti pitanje i odgovori. Mislim, bit će pitanje i odgovori uz neku igricu. Eto, jedno to će biti na mom kanalu. Evo, probat ćemo neke veće da zeznemo, tako da idemo, na primjer, evo samo da se nakupimo malo, da možemo da koristimo. Samo da se nakupimo, da čisto možemo da koristimo naš spi, na primjer, samo ovog da zeznemo. Ok, vidite ga, eno ga. I ljudi, ne mogu da držim telefon i da igram, tako da ću u sljedećoj epizodi morati da... da nabavim nekoga da mi drži kameru, tako da će klip biti dosta kvalitetniji. Eto, znači ljudi, zeznuo sam se. Vidite, Alither.io, to je bio taj jedan kratak klip. Nadam se, ostavite like, share i subscribe ako vam se svidio. Ćao!